صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. سبحان ربك ذات عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Amin. Tilavat Kur'an, salavatı iman, evvela adam atamızga, Hawa anamızga, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamberler, sahabalar, Allah Teala müşürde жатқан barşa jamaаттың ruhuna, arnayı Kurban ulu Köten babamızın ruhuna, Allah'ın rahmı olsun, Peygamberimizin şefaati olsun, жатқан жерін жайлы, toprağın torfa, Şənin cənnətdən, xəbirin keng, sұрaqlarını жеңілет. Allah Tağalam артынан қалған біздердің Allah Tağalam dua tileklerimizi kabul et. Denimizге sağlık ber, derdimizге şifa, жүрегімізге iman ете көр. Өзіңнің құлың, пайғамбарымыздың үмметі өтізі Allah Tağalam нәсіп ете көр. Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanatan fil ahireti hasanatan wa qina azabannar bi rahmatika rahmallahu akbar. Allah akbar. Hormat.